horona haha he mutumia wakinyite form 4 na ukimona good morning we ani ni kwega hata gucokia good morning todo haria moko-ini maria guire athogothanio agithogothanio agikanio visanga akirumwo ciugo tamutumia oge na tumia mwana goro wakamau wakanithe ngeitu tuna kugatundu muturie kumurokera na kumuruma nyine wakamau wagire hakiri pio we ugiaga hakiri nduri hakiri uthithitwo nginya ni ciana no wakamau nake atumia ni mohigaga arikia kuruma murithe wakamau keguri horo wama thina okoro kwe mundu wagwiriire kugwira ni ni ngehikio niwe ndui andu matiko korwa ndu tura makumenya ungiria MCA wa gukwe andu makimenya uria we wi haki uria we wi haki uria izo makama uko haki ndozi kino wake no hakiri na niko andu mamenya maguthure umatongori na nigo gwaku joka mutwa kiuma ugo wi hakiri goko ndikoima gutura guku tondu muthuri tawe wi hakiri ugo hakiri muthuri wa bata muno ukurai na ngaragu uratuhotire izure sana irathoma na riwa riri na turio guku na tuthi twararira guku ndikuma gadatira na ngureithe wa Kamau niene njui ni uri hakiri na mundu wi hakiri tawe ndangihikia mutumia utari hakiri mundu wi hakiri tawe ugokuwe ndugihikia mutumia utari hakiri ugo ukihikia ni ndokite nacio aikone ithirite cithire nyoro kuri ugudira kwira arumi ari othe meguku oko mutumia akuni asongihite asongihire oko ni akurite akuriyo oko ni agete njira ni nyumo mucogothanirie na rururu rwaku ni kuagire njira wenda agagire thio muthonde umuthondeke na ndukanaherio nderia ru athuri andu ndamenyire na riu kuria ndirariki ni tondu pastor ni akamengire Emzi hadi dona tali mutumia kemena kiramwe ponti ro wamenyita bihari kegure my friend don't know wika kiore dona ai brand wanyite ukuse ndio ndagudesa kegure mara niye ndio ndani ya mudo nyobu gure kwa horo hana ni daikio yo uguo ni tondu o timoge kuyo mutumia yo ni kafira wenegu na ni kafira ni muri ni tanto kafira kwa ndio na hatu kihiki sana gesi ni language emiario ikaigwa ni gucokia turadi kwaria na muzuni kwenda kumenyerera oigo idio ati utazo ne muka heguro giatha gori kizotie kwa Yesu ha no ri woyo ri kinacio dige kumhesi yake tonake onake ananyoria maundu nigirireirie maundu kumucio cio tukuri ni tuzigize jodo no hindi mwini taikari oguo ri akirituha yoga mutumia alituhaga jagu na timenye ito ni na nze wa miaka 10 riu kikati tikimenye jona yaje ko jokeria ndirajokagiria ndoigo ni racokia ndoigo baba ituri mau na aromema tugicokagirio gwitu ndugicokia tugacokeria u hindi mutiurire kigwa ni aria uru gimuria gisiria niko myataramenya gikuyukanwa ekamuhekeza gimuria repeat what you have said, say it in English, let me hear exactly what you are saying. Akiuga na githungu keigwa no root gimuria excuse me, who are you telling that? What? Ndokomenya gilile ndokoria rege kagonya ndio ndio momero omero kirioka I don't have to put on it. It is you, I'm telling you. Look at your nose. Look at your nose. Give me a pass. Go get your para. Nobody passed, huh? Nianyo, ta omudu nianyo. Ndigi tekena go. Todo ni dada wodi yabazo. Kimwira guku tamuna. Kaka nisokera. Akijiro koni baro re. Dakira muri tu awera afi to me horane. Gemena go na ngwirazu arume yothe mwe haha uikaigwa mutumia waku ni arenda mumihurane mutikanarwe muthenya uriku mutikanarwe para ono koni uruaga ndukanarwe para muthenya wa mutumia okoni ukarwa muthenya waku ria urubangite toya hariria atia ni ngemu thikiro wa muthenya toya bangite atia zikoro kimura mwana witu tugia honoku akijira tiga uri oreka kuma rucini ti honokio ro nawe
kumbe ni kuritu haritu hite ni uri ni ndara muthoganagia point yakwa iu Mudurume wothe mudurume wothe ni ha ma anyitio ati we tiga mutumia waku ukwendete na ma atumia ake bakuingiza tondu ariri no na ko ya pastari ni dekaraga nake ndona kana mwe ikanitha karora kona konda ikiri uria utikiri ko ndegene tigere konda o ando me hamweri me farafara mutaitanitie ukona tameri ege no tondu yo pastari office ile jikaragiteri ngona mare hana office aria ndona gataingena mutumia wake ri ngone mari hana office hapa kaigwa uria mararumana o pasa ndari Hakiri yo hatiri mundu haha ni akanya na ndacho ni muguruki wa mundu makaneganaria moima ngera ngai thengio ti Hakiri ucio baba thengio ni kuhonokia kuma kuri ucio toro wadakinyete ha arumia ri yothe muna ata mutumia kwetari mwega ni tondu aciangi magioka office matimanagia magaragwo methambite na makabanga gukuhingica magaragwo makubangire magethamba makeka maguta na makandi na kamwario karia ungienda uromurikia wone ukora amwe makoma mahigutie mai no ni kurorekio eto akoroni kumorota arangorota vya takocio wakura amenya otanite nake handu aya ngirona ugubarabara ni kweni ukoragwo kihenio na ndamenyire horo wa arume othe muigwe atumia ni nguo na gwithamba atumia ni nguo na gwithamba uri wothe ukuringicaga ati ukona tauni kwa tori nguo tondu arume nao ni ndigo mahana ati wothe kuna taru arume tatu eta 10 tureka mathafu ma millions wona ma pesa Hakiri turia kimamo guo mama ici mata kimamo kimato guo kihituke guo ni kuona rumene mati utara pesa marona ni kiki ahituka itokinyete hatokinyete no ke guri horo no mudurume kira kuhikisa. It is very irrelevant where marriage is concerned. That's true. Very irrelevant. Ndio amenyire uria mundu ekaga ino anja ya rume yothe Bible yugete yo. Yes sir. Ngai atano pa awa ambite kumba nyamu ciothe na agicigeria he Adamu nigetha cihe maritwa uguo imwe yoka indai-ini akaiga ino ni jirafu ikahituka yoke nginduku matari akaiga iyo no kanjogu ikahituka yoke ngithaka uguo ina matwatwari akaiga ni ngari ikahituka kiria gitahitukire maizo make no awa wake neguo arume othe mena mitwe miega wona kimama kimata kia hituka ya ni musumu wa hituka wona kiki kira ihugo kirathi ugo gisarite iyo ni jirafu ni thie wona kare kena tonyire iyo nayo ni ngari mahua ma ngari ugahuruka okwa awa wako wahuruka kwa awa waku muturire ni gutu